Hello, društvo! Danas Pripremamo se za bazene i tako da moramo malo da požurimo, ali u međuvremenu stigla nam jedna nova stvar, to je morska pasta. I ona morska? Da. Ima ukus mentole, tako da koji volite da jedete mentol bombone, to će vam dobro izaći u susret. Em će vam izbijeliti zube, em će vam izliječiti zube, em ćete se osjećati kao da jedete neke bombone, em se nećete udebljati od tih bombona, em će vam biti super. I nećete se udebljati od paste. Da. Da jedete te mentol bombone, Vi bi se udebljali. Da. A pošto perete pastu sa mentolom, okusom mentol bombona, nema debljanja. Dobra ti je ta ideja. Pa eto. Da, znači kad nam se sad jedu mentol bombone... Vidite, idite prati zube. Pošto mi imamo tu pastu, mi ćemo da peremo zubiće. To je moja pasta. To je dobar trik kod mršavljenja. Vidiš, ekstra ideja. Znači... Sad, više o toj pasti će vam ispričati ova ovdje osoba. A ko sam ja? Moja mama, Nancy Nena. Mm-hmm. Zdravlje i ljepote Siberian Wellnessa. Dobro, a kaži ti meni prije nego što ja ispričam, kakav je osjećaj kad pereš zube, jel ti prija, s obzirom da ti teška si onako na izboru pasti? Prija, kako da ne? Da. A kakvi su zubi bili kad si, kad smo prale, kakva je tvoja reakcija bila? Wow! Šteta što nismo snimile to da vidimo, da pokažemo. Znači, tvoji su zubići sada bijeli i super je to što šta? Ova pasta šta radi? Liječi zube. Liječi zube, wow. Mislim, koji je to spoj, ekstra stvar. Znači, ti sad za bazene? Spremna! Sa osmijehom bijelim. Odlično. Tako da ćemo sad ona ispričati više toga. A ti nas napuštaš sad, jel? Ti moraš ići. Idem ja na bazene, da se spremam. Da? Moram da poželim na bazene, inače ću zakasniti, idem sa drugaricom. Dobro. Ajde. I samo se smij se danas. Dobro, ajde, čao Teodora. Ćao. Ode nama Teodora, a ostaje još da ja kažem malo više o ovoj pasti, odnosno da kažem ono osnovno, ono što treba da znate, zašto je ta pasta toliko ostavila na nas takve utiske. I jako mi je drago što odgovara Teodori i što joj se sviđa, jer pasta je 98% prirodnih sastojaka unutra je i jako lijep miris, prijatan ima, baš na okus mentola. Sastavio je morski organski kalcijum, biserni prah, kompleks eteričnih ulja. Moram da se podsjetim da pročitam jer da nešto ne zaboravim. I tek je danas stiglo, tako da sve svježe su informacije i to. Znači, biserni prah, organski morski kalcijum, kompleks eteričnih ulja limuna, kompleks kleke karamfilića, ekstrakt koštica grejpfruta, ulje sjemena šargarepe, ekstrakt magnolije. Znate vi koji je to sastav? 98% prirodni sastav i koji onda osjećaj, znači kad vi perete zube sa ovakvom jednom pastom. Šta to znači? Znači, s obzirom da je to biljno, da je organski kalcijum koji dolazi direktno na naše zube, na naše desni, to je znači pasta koja podstiče regeneraciju, obnavljanje, jačanje, znači zubne gleđi, polira zube, jača i izbjeljuje. Pritom ekstra je okus i što kaže Teodora, kad vam se jede slatkiš, mentoli,
Perite zube sa pastom i proći vas sve. Dobra caka, dobar trik. Tako da, eto, to je ono što ja mogu da vam kažem. Znači nešto najnovije što nema da se kupi u marketima, trgovinama, znači isključivo preko kompanije. Znači ako želite to da vam pomognem kako šta, znači mogu da vam pošaljem link od kako da dođete do paste, da je poručite, ili i nije bitno gdje se nalazite, da li ste u Europi, Americi, uopšte u cijelom svijetu bukvalno, sem Australije. Jedino u Australiji nismo dostupni. A vi koji ste u Bosni, Srbiji, Crnoj Gori, gdje god da se nalazite, možete mi se javiti da vam pošaljem link da obavite sami kupovinu, ili da vam, ako želite da vam ja tu kupovinu odradim i pošaljem vam recimo na vašu adresu ako želite. Znači pastu nemate ni u apotekama, ni u marketima, ni u prodavnicama zdrave hrane, apsolutno, znači samo isključivo preko kompanije, znači može da se nabavi, jer kompanija drži do kvaliteta svojih proizvoda i prosto ne žele da se miješaju sa drugim proizvođačima, jer ovo je nešto posebno. Ovi proizvodi, ne samo ova pasta, znači, nego uopšte proizvod Siberian Wellnessa su po kvalitetu 1%, među 1% proizvoda u svijetu, znači po kvalitetu i po sastavu, po svemu. Tako da ja ovu pastu ne prodajem ja sam savjetnik kompanije Siberian Wellnessa i za sve proizvode, znači šta god vas zanima, znači ja sam tu kao savjetnik i zato sam plaćena, a vi proizvode kupujete isključivo preko kompanije. Znači za sve dalje informacije, znači za sve što vas zanima, znači ja sam tu da vam pomognem, da vam dam savjet, da vas informišem, a na vama je šta ćete dalje. Tako da pasta je potpuno bezopasna i za djecu, i za odrasle, za probleme sa zubima, desnima, šta god, znači kad je to ovakav sastav biljaka, znači biserni prah, organski kalcijum, morski, mene to oduševilo i zaista je stvarno je pasta odlična. Tako da, eto, znači da ja više tu ne smaram vas tim informacijama, najbitnije sam rekla. I ništa, odoh i ja na bazene, pa se vidimo i čujemo nekom novom prilikom. Pozdrav!